amakuru agezweho muri Iran ndetse no muri Israel. N'umuti wa gatandatu Iran na Israel byatsanyaho umuriro, aho ibikorwa remezo biri guhinduka umuyonga, naho itihani uretse ko abitera viva nabo badaheruka agatotsi cyangwa se baheruka agatotsi kera cyane. Israel yarashe ahantu 20 hakorerwa intwaro za misile n'ahatunganyirizwa ibyibanze mu gukora intwaro za nuclear ikoresheje indege 50 z'intambara. Ibitero bikomeye rero impande zombi rero ziri kubikora mu masaha y'ijoro no kumanywa, abanyuzamo rero bakohereza ibisazo. Itangazo ingabo za Israel zasohoye mu rukererera rwo kuri uyu wa gatatu ku itariki 18 Kamena 2025 rigaragaza ko indege zirenga 50 z'intambara ziyobowe n'amakuru yavuye mu rwego rw'ubutasi zarashe ku bikorwa bitandukanye by'igisirikare itihani mu masaha yashize. Ubwo no kuvuga mu ijoro rishira kuri uyu wa gatatu ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu. Israel kandi yatangaje ko yarashe ahari imashini zifashishwa mu kuvangura ibinyabutabire birimo na uranium ndetse no gutunganya ibyibanze bikoreshwa mu gukora intwaro kirimbuzi n'ibisasu bya misile, byose bigamije gukoresha cyangwa se gukoreza iki gihugu mu mugambi wacyo wo gutunga izi ntwaro. Iti ubutegetsi bwa Iran buri gutunganya uranium bugamije rero gukora ibisasu bya nuclear. Israel rero mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu yavuze ko yahanuye drone 10 zoherejwe na Iran. Ni nyuma yuko hari humvikanye impuruza ziteguza ko hari ibitero bya Iran bigiye kwibasira igihugu. Iran rero yarashe itihaviva. Ingabo za Israel zatangaje ko Iran yarashe ibisasu bya misile inshuro 2 mu masaha abiri ya mbere yo kuri uyu wa gatatu ku itariki 18 ukwezi kwa gatandatu. Leta yatangaje ko uguturika gukomeye kumvikanye cyane Tel Aviv. Israel kandi yasabye abatuye mu bice mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Tehran guhunga kuko igisirikare kirwanira mu kirere giteganya kuhagaba ibitero bikomeye ku bikorwa by'ingabo za Iran bihari. Umuyobozi mu rwego rw'ubutasi wa Amerika yatangaje ko Iran aricyo gihugu gifite ibisasu bya misile byinshi mu burasirazuba bwa hagati, ndetse na Iran yihamirije ko ibisasu ifite byayifasha guhangana na Israel, Amerika n'ibindi bihugu byashaka kuyitambika. Iran yashimangiye ko aribwo urugamba rugiye gutangira. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei abinyujije ku mbuga nkoranyambaga yavuze ko batazagirira impuhwe ubutegetsi bwa Israel. Ati mu izina rya Haida urugamba nibwo rutangiye. Haida ni izina rero rikoreshwa mu mwanya wa Ali, uwo abayisilamu rero baba Shia bafata nk'uwabaye imamu wa mbere wasimbuye intumwa y'Imana Muhammad. Iran yarashe misile 400 muri Israel. Ibiro bya Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu byatangaje ko Iran imaze kurasa ibisasu bya misile birenga 400 muri Israel byaguye mu bice birenga 40 ku butaka bwa kiriya gihugu kuva ku itariki 13 Ukamena. Ibi bitero byahitanye abantu 24 ku ruhande rwa Israel, naho abarenga 800 barakomereka, mu gihe abantu 3800 bimuwe mu bice bari batuyemo. Ni mu gihe kandi ku ruhande rwa Iran hapfuye abantu 224 kuva intambara itangiye. Ubushobozi rero bw'intwaro bwa Israel bwacitse intege. Icyo ngicyo ni kibazo tuba turi kwibaza. Ikinyamakuru The Wall Street Journal cyatangaje ko ubushobozi bwa Israel bwo guhagarika ibisasu biraswa na Iran bugenda bugabanyuka. Hari bamwe rero mu bayobozi ba Amerika batatangajwe amazina bavuze ko iki kibazo bari bakizi kuva mu mezi yashize, ariko bari mu rugamba rwo kongera ubwirinde bwa Israel haba ku butaka, mu kirere ndetse no mu mazi. Gusa ngo igisirikare cya Israel nticyagize icyo kivuga kuri iyi ngingo y'intwaro zigenda zigira intege nkeya. Iran yavuze ko rero ibisasu byayo biremereye byananiye Israel ku buryo irasa ahantu henshi uko ibyifuza. Amerika yohereje ubwato n'indege
z'intambara mu karere. Amerika isanzwe rero ifite ibirindiro by'ingabo mu burasirazuba bwo hagati, harimo amato n'indege z'intambara. SND yanditse ko igisirikare cya Amerika kirwanira mu mazi US Navy biteganyijwe ko kijyana amato abiri manini atwaye indege z'intambara mu gace Israel iherereyemo. Amakuru ahamya ko Nimtsi Group yahagurutse mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Aziya ku tariki 13 Kamena yerekeza mu burasirazuba bwo hagati kubera intambara ya Israel ndetse na Iran yahakije umurego. Ubu bwato rero bwa mbere bunini ku isi butwara toni ibihumbi 100, bushobora gutwara indege 60 z'intambara. Ubwato bundi kandi bwakwifashisha mu ntambara n'ubundi bugendera munsi y'amazi. Ubu bwato kandi bukoresha ingufu za nuclear. Kimwe rero na UC Cargs Vision iri mu burasirazuba bwo hagati, nabwo bushobora rero kwifashishwa mu kurinda umutekano wo mu kirere hahanurwa ibisasu biraswa n'umwanzi. Ngaho nguko rero nuko byifashe. Amerika yohereje rero ubu bwato butwara indege z'intambara n'intwaro nyinshi mu burasirazuba bwo hagati. Impanga 3 zafukiye mu bwihisho. Ibitaro bya Rambam muri Israel bimwe muri byinshi byimuriye ibikorwa byabyo mu bice byo munsi y'ubutaka kubera ibitero bikaze bya Iran. Umubyeyi yabyariye impanga 3 muri icyo gice bagiye kwihishamo. Ni inkuru navuga ko ari inkuru ishyushye. Abanyasirayeli rero mu bihe by'ibitaro baba bari mu bwihisho. Trump yavuze ko igihe cyo kwica Khamenei atari ikingiki. Igihe cyo kwica Khamenei ntabwo ari ikingiki. Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko intambara ihanganishije Israel na Iran igomba guhagarara. Iran rero ikamanika amaboko nta mananiza ishyizeho kuko nta gahunda ihari yo kwica umuyobozi wayo w'ikirenga. Ati tuzi aho ingirwa muyobozi w'ikirenga yihishe, ntabwo tugiye rero kuhamukura cyangwa se kumwica. Ntabwo ari ubu rwose, umwanya ntabwo ari uyu nguyu. Leta zunze ubumwe z'Abarabu zatangaje ko abanya-Iran bari muri iki gihugu barengeje igihe cyo kuhaba basonerwa ihazabu bari gucibwa kuko ikirere kiwabo gifunze batashobora gutaha n'indege. Amakuru avuga ko iki cyemezo cyafashwe hagamijwe gufata cyangwa se gufasha abaturage babuze uko bataha kandi ko gishyirwa mu bikorwa kuba maze igihe babayo n'abahasuye hatitawe ku bwabo cyangwa se kuko bafite za viza ndetse n'ibindi. Ibitero bya Israel na Iran byatumye ibihugu bimwe bihagarika ingendo zo muri kirere, bituma rero abagenzi benshi bahera aho bari. Ku rundi ruhande rero ariko Israel yashoboye gucyura bamwe mu baturage bayo bari baraheze mu bihugu cyangwa se ku bibuga by'indege mu bice bitandukanye by'isi. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu abambere bageze ku kibuga cy'indege cya Ben Gurion bavuye muri Lancashire muri Chypre, ndetse ngo intego nuko abanyasirayeli bose bahize mu nzira bagomba gucyurwa ndetse bakagera mu ngo zabo amahoro. Nguko nuko byifashe ku makuru mashya cyane mashya byo mu masaha atarenze 2 ashize kubikomeje kuvugwa ku ntambara ya Israel ndetse na Iran. Mwabyumvishe ko ninjoro n'ubundi ibitero bikomeye cyane byabaye danje kabisa, ndetse ni n'umunsi wa gatandatu Iran na Israel byatsanyaho umuriro, dore ko ibikorwa remezo biri guhinduka umuyonga itiha. Uretse abitera viva nabo ngo ntabwo baherutse agatoti cyangwa se abaheruka agatoti kera. Komeza ugubwe neza, wibuke gukora subscribe ndetse no kurayikinga kugira ngo tujye dukomeza kubana uko bwije nuko ubukeye. Nitwa Kwizo, inshuti y'Abanyarwanda.